دەم باش خوێندەکاریمەی دەلال ئەس بۆرەمە مامۆستا غادا مامۆستا برانشێ بەیۆلۆژی زانیاری دەرەفێدا هاتە بناوی بەیۆلۆژی ئەمێ بوارێ وێنەی خوا پارڤە بکەن پرتوکارە فێدەها شخوا ئەوژی سێ بەشن بەشێ ئێکەم ئیرۆمێ دەست پێ بکەن وێنەیەمە یەکێ بویێرێ زیندیتی بویێرێ زیندیتی وەک دەستپێکێ دەوانگم قالە وێنەیە خۆ بکەن ژمێش بە هەموو هەیینێ لەسەر ڕووی عەردێ لواد هاتە نەرین وەکە هەف لێ ئەو هەندوری خۆ دێ نەوەک هەف ji ber vê yekê mirov xwest wan nas bikin wan ji hevdû cuda bike çi taybetmendiyên dîna ji wan wana cuda dikin ji ber vê yekê zanistek derket holê bi navê zanista zindiya bûyerê zindîtiyê tê de hatin xuyakirin da got heyînên zindî jêne zindî nas bikin zanista zindiya wek pênase zanista zindiya زانستا زندیە وەک پێناسە زانستا زندیە ئەو زانستا کۆ هەموو زندیە سەروێ عەردێ لیکۆلین دکێ ji ئادی دەشەیە دەربێ داراشتن چالاکیە نوێنی ژیانی بژنگەهێرە هەمووکی لیکۆلین dike زانستا زندیە vê pênasê me nas kir ana behterî wê vedîtina vê zanistê ji bo çi derket ji ber çi pêwîstî pê bû heta got ev zanist derket ev zanist dema derket ew hat pêwîstiyê ê jiyanî yên merovan bicih kir çawa vaya dema got merovek dixwest zanîçîrekê bike yan jî çandînîkê bike ev merovê hanî lazim bû jê re pêwîst bû zanibe sîstema jiyana her zindiyekî da got bihtir bi dest bixî yani em bînin mînak dema got bixwest lawirekî kedî bike divê zanîbû dema ducaniya wî dema zayîna wîna da got goşt herî her wekî din şîr jê sûdê bigire yan jî nîçîra wîna yan jî hemû pêdiviyê xwe jiyanî bicih bixe aynî wê jî li cem şînatiya dema zanîbûn kengî ev şînatî bê çandin kengî bê hilanî bi çi awayî bê çandin ew jî zanebûnek bû lazim bû ji wî mirovî re zanibê ji bo got bihtir sûdê jê bigire ev vedîtina van vedîtina zanista zindiya zanyaran li ser vê zanistê bihtir lîkolîn kir ji van zanyaran ji van zanyaran destpêkê zanyarê bi navê Alejandro Flamingo ego di sala 1926 de lîkolînê xwe kir li ser keyarka a benselîn got heybera benselîn jê girt ji bo nexweşiya giloketinê bi dest xist piştre heyê zanyarê bi navê ya bibûrîn ne piştre berî wêna jî zanyarê bi navê Grigor Mendel xebatê xwe di navbera sala 1853 de ta sala 1863 de divê demê de çi kir xebatê xwe ya lîkolînê xwe bêhtir li ser çi kir li ser vedîtina taybetmendiyên îrsî û awayê veguhestina wan ji nifşekî ber bi nifşekî din ve divî awayî de divî rêyê de nas kir bê ev taybetmendî çawa tên veguhestin piştre di zanyar hatin bi navê James Francis û Grigor ve her du zanyara di sala 1905 de ve her du zanyara nemûneyek li ser awayê veguhestina van taybetmendiya jê nifşekî ber bi nifşekî li ser zincîra a DNA ya ji du zincîran pêk tê ne jî zincîrekê DNA ya got ji du zincîran pêk tê va zanyara bêhtir xebatê xwe li ser zanista zindiya berfirek kir û ji xêrî wana gelek zanyarên din jî keyarka benselîn yan jî heybera benselîn wek pênasan werin wê pênasa bikin cema pirtûkê dûnê bibînin ew heybera goj keyarka benselîn tên bi dest xistin û ji bo nexweşiya giloketinê
تي بكار آنين گلوکتن او دما التهابات یا چی دچلد دور دچلد بهتر یک به نخوشیه دکبه ج نشانه وینا او ورماندن دهندره وان گلوکه انت دیانجی ایلوزاتات گریدانا وازانست ازانست زندیه وقت زانست نبتنی خواه ها گریدانا وینا گلک زانست دیدن بجی هبون گریدانا وینا به زانستا زندیه گریدانا وینا بگلک زانست دن هنه جوانا دپرتوکه ده جوار خویا کنه به زانستا کیمی گره و زانستا فیزیک به زانستا کیمی گره چاوا گریدانی وانا پفرچید بین او دریا زانستا کیمی گره زانستا زندیه ناس کر دریا هنگ آتوم هنگ ایلمنت ده همو ریاکسیونی گوتن دریا لاشه مروف دو چید بین گو لاشه مپیراد بید دا گوت دارشتنا وی لاشی ناس بکن به ریا فیزیکی چاوا ناس کر همه گوهری ندن دری لاشته و گرماهی حلاندینه و هر وکیدن دریا و هر دو زانستا ده و زانستن دنجی دریا وانا هر دواده و گوت پرتوکه جوار آنی نزمان دریا وینا ده دریا کیمیاوی همه ریاکسیون دن دری لاشته ناس کر دریا فیزیکی هاو گوهری ندن دری لاشته ناس کر وک گرینگی زانستا زندیه گرینگیا گرینگیا زانستا زندیه یک جه دارشتنا لاشه مروان یعنی او لاشه تی زندی لاشه مروه که جی چی پکتی چی بویرته دراده بن چی ریاکسیونه چی گوهرینه اف زانست لسر سکنی دا گو تحمو وان گوهرینا و ریاکسیونا ناس بکن یاد دوا زندیین پر بچوکین بچاوانا ایدیتن مینا بکتری مینا ویروس مینا وانا گش دوی زانسته لسر سکنی و هاو دان گو ناس بکن هاو دان گو زانه بن چه باندوریای نصر لاشه مروه چه بچ آوایده و گوستن چه دارشتنا لاشه وی هینی بچوچک چاوا پکته چما منا وینا کر زندی چه بویر اندری وی لاشی رادبن تا گونا وینا بو زندی یا سیاج گرینگی وینا گریدانا مروان و وان هینین بچوک بچ آوایی و گوانا بری وینا جمجوار گو چه باندوریا وی هینی بچوچک وی زندی بچوچک لسر مروان هین بچینه خوشیه بید که بدما هر بکتری که هر ویروسک چینه خوشیه چاوا اوای وگوستنا ایناجه چاوا از ایناس بکم دریا نشانی وی بکتری ده سرلاشم گعینی وینا های داگو از درمان کی ببم عینی وی بکتری بکوشن غیری وینا اوا زانستا زندیا افجی لسر سکنی یا چارا او چی یا گن دهندر لاشه مرو ده مجور دگو دی ان او ری ان ا ده پرتوکار فینا هاد هبو اف دی ان او ری ان ا چه تایبت من دی ان ارسی بچه آوایی چاوا نفشکی بر بنفشکی ده ام نه تایبت من دی ان ارسی این جدر وی تنی بحث دکن ام تبلی وینا نخوشی بکن نخوشیانی نخوشین همون دهات و گوستن جکچار نکون دهات و گوستن ج لاوار یعنی ج کرار اف زانست هذا هول دا يعني بهتري وينا لسر سكني داغو ناس بكم يا بنجا دارشتنا لاور وشيناتيا دارشتنا لاور وشيناتيا چا يعني هر لاورك د چه قرار جهدي يعني هر شيناتيك د چه قرار جهدي وينا ناس كر و جيانا وينا شهدو جدا كر دريا وان تايبت من ديار بويرين زنديتي امورن انا وقت بويري زنديتي وانا ريز بكن بويري زنديتي وقت صالي بوريد مدبر حمو زندية سروية عردي يكيني يقدنا واناد هي أو شاني من نحري بجوكو بنجهي يا دارشتنا لاشي زندي أفايا بهتري وينامت صالي بريد جيد بر شانه وقو امورین وانا ریز بکن شانه بدو فرچته هگر بی راوه شانه
یان جی ji hatina şane destpêkê ji xwe şaneyê piştre hatina şane gel hevdû tê li cem me tevin piştre hatina tevna li gel hevdû çi tê li cem me lebet hatina lebeta li cem hevdû dibe li cem me perga piştre em digêjin organîzma yan jî laşê zindî yan jî me jêr digo organîzma ew laşê yan jî dibe çi heyînek zindî heye em jêr dibêjin organîzma wek bûyerê zindîtiyê em werin warêz bikin ayê destpêkê çi ye tîmarbûn tîmarbûn ew yekînî ki navbera hemû zindiyan yanî ti zindî tineyî got bi tîmarê nam dema tîmara xwe bi dest naxiya tîmara xwe nake ew zindî tune dibe dimre lê wek tîmarbûn awayê wêna şev du cudayî heyî ya xweber heyî a ne xweber ev çawaye ya xweber ya got ew xwe bi xwe tîmar dike mîna şînatî û kevze em dibînin şînatî ew xwediriya fotosentezê tîmara xwe bi dest dixînin mezin dibe fêkî xwe digihîjî yani dema got merov ji here bimezêxe yan jî xêrî wîna ji heyî zindiya bimezêxe ev a xweber çi bû ew şînatî û kevzin yê got bi bûyera fotosentezê radibe û tîmara xwe bi xwe bi dest dixîne ya de ya nexweber çawaye ya nexweber ya got ne ew tîmara xwe bi dest dixîne mîna çêlek bi şêr bi merov bi tîmara xwe hazir ji derve bistîne em jêr dibêjin tîmara nexweber ev taybetmendiya yekem e jê bûyerê zindiyê yan di duan çi ye metabolîzm metabolîzm ew bûyerên kîmyawî got hundirê laş de çê dibe ji bo guherînê laş yên bidûvre mîna helandin danûstandina tîmarê danûstandina navdiriya xwînêrê hemû evaya tê de metabolîzm ya bûyera metabolîzm de çê dibe lê metabolîzm wek bûyer di qunaxarê derbas dibe a yekê avabûn ya din jî xerabûn avabûn çawayî xerabûn çawayî di avabûnê di qunaxa avabûnê de ew parçeyên yên biçûk yên hisan tên gel hevdû yekîniyek navbera wa çê dibin parçeyên ê mezin de dime xerabûn ew parçeyê got mezin çê dibin di bûyera xerabûnê de ew parçeyên biçûk dibin parçeyên biçûk û tê helandin da got enerjiyê bi dest bixîne ev metabolîzm bû bûyera sisiya ji bûyerê zindîtiyê bûyera sisiya ji bûyerê zindîtiyê mezinbûn ew bûyereke li cem hemû zindiyan heye lê awayê wêna jî tê guhertin ew jî li cem yê yekşaneyî bi awayekê lê li cem ê pirşaneyî bi awayeke ê cem pirşaneyî diriya parvebûna mîtozî diriya parvebûna mîtozî de çê dibe yên pirşaneyî yê yekşaneyî diriya parvebûnê çê çawa waya piştî got ew şane bixwe yan jî ew zindiyê yekşaneyî di hundirê wê de çi heyîn heyî mezin dibe digihê jî demekê piştre ji hev vedqetin evaya jî di demê pêş de di wêneyê mênî pêş de em ê bêhtir şirûve bikin ya çara tevger hemû zindiyê li ser rûyê cîhanê tevgerê pêktînin yan jî bi tevgerê radibin lê awayê tevgera wana ji hev du cudayî pêwîstiya ev tevgerê heye yek jî ji bo destxistina pêwîstiyê wanî jiyanî yan jî ji tîmarê bê yan jî metirsiyek bê wê wê demê heywanek dema yan jî dawirek dema got metirsiyekê rastî metirsiyekê dibe ew bi revê radibe yan jî xwedûrî wî nadixîne tevger jê pêwîst e şînatî jî bi tevgerê radibin dema
چینبونا رح بآلی بنیده چینبونا شاغان بآلی جورده اویا جی تفگر مینا که هم بیشن گلا بربرو دما بری روی خودی دی تیرجه روزه سبه راد به آلی کی تا حتی روز در آوا پشتینا بری خودی دی تیرجه روزه اوجی تفگر اف تفگرا زندیای یا بنجا بویرا آداوی جه بویره زندیتیه اوجی پیهسی پیهسین چاوایه او برسفدایینا زندی جمترسین جدر بر دما چه باندور لدر بی او برسفدایینا وی زندی جر هی جه شوقی به جدنگ به جه هبه جدر بره او برسفدایینا دریا چعف ده از برسفدایینا خوش شوقی دما گوازولا سکینی بیم شوقی چعفی مدبب یان جنش که پیکر جید زی بگیرم دنگه کی خورد بیمه دنگه تشكي بلند هات ميانجي دنگه كي خورت البرهات ما تخو بدهم آلي دنگه عربية كي جويا اللي تي أظانم وي أفريا وينابزي خو بدهم آلي أف برسفداينه جي مترسيان جي در برا لي أف برسفداين تبداوي كرن دما جو أو باندور بيبداوي كرن يعني عيني وينا نامينه هردم جاوهم يانجي جوهم يانجي أز بوی حرکت رانم بوی تفکری رانم دماغو باندور خلاص بو ادخل دور دخم و سکنه. برسی نتخاندنیش خورو پلا حفظاده یه برسی منی نتخاندنی برسای کمی جرد شترد به والاهی لجر بسیگه هن گونجاو داغره. والاهی الجمتهی پشتی و اینا پیناساک دانینه دیزن به اف پیناسا جکیجا تیگه هری. او زانستا گو تایبتمندی زندی جهلا دشه اجدر و لیکولین دیگه اویا چه مدوالاهی دینه مدينين زانستا زندية يا با او جوالا هي بشترشترد بجن او بويرا كو برياوي زندي برسفداينا همو باندوريان ديكا اميدينين بي حسين يا سيسيا جا والا هي او بويرا كو دا انجاما واندا مولكولين يقبوي پارچا دبن او ودگوهرن مولكولين هسان او كناغا يكي جمتابوليزم اميدينين آوا بون. تدانای متاپولیزم تنی تدینه آوا بون. پس از دوا گریدان زانستا زندیا بزانستا فیزیک و یا کیمیکره بنویسینه و گماگوت دریا کیمیکره جمع درو پلا دوازده دهنی برسوی ببینه او گریدان اینا کیمیکره ناتکنه همو ریاکسیونی تندری لاجده گریدان فیزیکره گوهرینه تندری لاجده چه دبن او جیت ناس کرم مینا گرماهیه مینا انرژی چاوا چه دبن اویا درو پلا چارده دهنی برسوی اینا ببینه گرینگی از زانستا زندیا بنویسینن او جی وک جوار ریس کرنه ما گشگوتن درو پلا دوازده داراشتنا لاشه زندیان پر بچوک بچوانای دیدن تکلی دنابرا مرو بزانستا زندیه ده و چی و یانگن و اوای وگوستنا تایبتمندی ارسی دریا و اینار جنفشکی برونشکی داراشتنا زندی و لاورا اف حرسی فرس الجمانه و ببی اوایی و اینایامه بداوی دبن.